Ikibazo cy'amakimbirane n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiracyari insobe. Perezida Felix Tshisekedi aherutse kwerura avuga ko ingabo za EAC zitigeze zishyira mu bikorwa inshingano zari zahawe ngo kugarura amahoro no gufasha Kongo kuvana abayiteye aho bigaruriye, ngo usanga hari aho bari kumwe n'izo nyeshyamba hirya no hino mu birindiro byazo. Il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23. Perezida Felix Tshisekedi uyobora SADC muri iki gihe yatangaje nyuma y'inama y'uyu muryango mpuzamahanga ko ingabo za SADC zigiye koherezwa muri Kongo kubafasha gukemura iki kibazo, bityo Kongo ikazabireba igikwiye mu gihe ingabo za EAC zizaba zicyuye igihe mu kwezi gutaha. Je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo. Abatumirwa b'uyu munsi baratubwira niba bivuze ko Kongo igaye ku mugaragaro bitari gusa ingabo za EAC ndetse n'uyu muryango ubwabo. Abakuru b'ibihugu bigize EAC babuze ubushake, gutinyuka, babuze ubushobozi n'ubutwari bwo guhashya bateye umwe mu bagize uyu muryango. Perezida Joao Lourenço wa Angola n'umwe mu bagerageje kuba hagati y'izi mpande hashaka umuti, aherutse kubwira France 24 ko nta ntambara izaba hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo. Est-ce que vous craignez que ceci se transforme en guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Personnellement, je ne pense pas que cela va se passer comme ça. En ce qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle confrontation entre deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Ibyo bivuze iki mu gihe isi yose ibona ibimaze iminsi bibera muri kariya karere? Bivuze ko nta basirikare b'u Rwanda bageze ku rugamba muri iyi ntambara ivugwa muri Kongo? Bivuze iki mu by'ukuri? Ibi kimwe n'ibindi twibaza namwe mwibaza, abatumirwa n'undi wese ushaka kugira icyo abivugaho, ni kuri iki cyumweru guhera saa moya z'umugoroba ku isaha y'i Kigali, Paris na Bruxelles, saa 7 z'amanywa Washington DC na Montreal. Tubahaye ikaze mwese.